postojeći mehanizmi i u državama regiona i na međunarodnom nivou su vrlo vrijedni i dragocijeni, ali oni očito nisu dovoljni da se neke stvari izvedu do kraja. I upravo tu dolazimo do značaja Rekoma. Da li je moguće postići da sadašnje vlade i parlamenti budu osnivači i finansijeri Rekoma, da se ne miješaju u njegove poslove i da poštuju njegovu samostalnost i potpunu nezavisnost od bilo koje vlasti? Da li eventualno treba prvo osnivati nacionalne komisije koje bi se onda kasnije povezali u Rekom ili da se odmah direktno ide prema Rekomu? Pošto je nesporno mnogo poginulih, mnogo nestalih, ljudi koji su prošli zatvore, logore i tako dalje. Uz onaj prijedlog moj ili kako mislim za polaznu osnovu, kao što je rekao onaj čovjek, nacionalne komisije, da se dobro pozabavimo u svom dvorištu sa tim problemom, kada to saberete i kada to prikupite, to je rezultat 90-ih. Onda možete da tražite od svoje države, svoje vlasti da po ovome preduzima nešto, da rješavamo problem ovih ljudi. Pa onda da se regionalno u tom problemu povezujete. Što se tiče utvrđivanja činjenica, ako se one utvrđuju samo na nacionalnoj razini, mislim da je jako teško da će biti prihvaćene u cijeloj regiji. A tu je jedan jako bitan dio, jer je bitno da se o ratovima progovori i da se činjenice utvrde na način koji će biti vjerodostojan u različitim zemljama i da to onda može biti temelj i za izgradnju povjerenja, a možda i neki doprinos pomirenju. Stvar je u tome što su ove nacionalne inicijative zaista propale, zato što jednostavno, kao što je Vesna rekla, nisu imale podršku u drugim zemljama. Takođe, nacionalne komisije teško da mogu da daju odgovore i teško da mogu da imaju pristupa arhivama i dokumentaciji nekakve druge države. Nacionalna tela teško da mogu da ohrabre žrtve iz neke druge zajednice koji žive u nekoj drugoj državi, da sad te žrtve imaju poverenje u nekako nacionalno telo one države čiji su neke druge institucije pobile njihovu porodicu. I na kraju, da li nacionalne komisije ili regionalna? Moj odgovor je regionalna, jer bi svaka nacionalna bila anemična, bila bi obeshrabrena i neosnažena od pripadnika drugih nacionalnosti i nacija. Ovdje su čak relativno dobro poznate činjenice. Na prostoru bivše Jugoslavije bilo preko haških presuda, bilo preko presuda pojedinih nacionalnih sudova. Po meni je puno veći posao suočavanje sa tim samim činjenicama, odnosno suočavanje političkih, medijskih i religijskih elita. Da li oni uopće prihvaćaju te činjenice? Kakav je njihov odnos na kraju prema vlastnim zločincima, odnosno prema tuđim žrtvama? I bez namjere isticanja bilo koga i ostalo, znači govorim generalno o regionu, o svim zemljama, da li se promijenile te matrice politike? Odnosno mentalitet same te politike u suočavanju sa zločinima, odnosu prema vlastnim zločincima i u odnosu prema tuđim žrtvama. I jedna ideja. Postoji na nivou Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i CRC-a Fact-Finding Commission, koja se upravo bavi utvrđivanjem činjenica o kršenju međunarodnog humanitarnog prava. To je komisija eksperata. Iz ovog regiona je samo profesor Starčević član te komisije. Nadam se da će ta činjenica iznačiti, da ćemo moći da i preko tog čovjeka koji je borac za humanitarno pravo, zaista koji je bio i bivši vojnik, odnosno koji je radio u vojsci, a koji je napustio vojsku onog časa kad su počela da se vrše kršenje i priključio se Crvenom krstu i tom pokretu. Nadam se da ćemo moći da imamo i podršku i te ipak važne, ja mislim jedinstvene komisije na nivou međunarodne organizacije, tako da ta saradnja bi bila, mislim, odlična za Rekom. Zbog toga ja sugerišem Rekom da
u odlučivanju o mandatu, da li o uzrocima rata, naravno da ćete ući ili da ćemo ući u problem, jer svi će stati u odbranu nije moj narod ili moja država. Molim vas, sugerišite ovu opciju da svi govorimo jest moj. I moj sunarodnik, moj predstavnik vlasti države. U mandatu sugeriše vam o uzrocima rata, pošto naučnici neće još dugo zauzeti zajednički stav, jeli ko je uzrok rata. Ali sam siguran da je rata bilo i da rat se nikad spontano ne dešava, nego se planira. Govorimo o planerima rata. Ko su planeri? Vidjet ćemo ko je vodio politiku, ko je bio vlast. I doćemo do planera. Moj odgovor je da je potrebno da se bavi i uzrocima rata. I planerima rata. Svi smo kao osnovci, kao srednjoškolci, u stvari ne nego kao osnovci, u udžbenicima istorije uvijek smo imali onu čuvenu rečenicu. Uzroci i povodi velikih ratova. Dakle, svi smo znali da je povod nešto površinsko, a da se uzrok krije jako duboko. I prema tome, apsolutno se slažem i sa generalom Grahovcem i sa ljudima koji su u diskusijama podržali tu ideju da se treba fokusirati, dakle, fokusirati na te planere rata. Pitanje je samo da li ova komisija treba da ima mandat da utvrđuje kontekst. Ja bih volio da može da ima, ali mislim da ne treba da ga ima. Ali je kontekst se podrazumijeva. Može to biti u nekom drugom koraku obezbeđivanje konteksta. Znači, moramo prvo imati činjenice. Znači, moramo prvo odgovoriti na 5 pitanja. Sad opet se ponašam kao instruktor novinarstva. Moramo prvo utvrditi faktografiju. A onda da bi utvrdili ono što je istina, onda moramo obezbediti kontekst. Ko će utvrđivati taj kontekst? Pošteni istoričari, poštene inteligencije itd., ali se taj kontekst mora utvrditi za one, opet zbog budućih generacija. Znači, oni moraju znati zašto se to dogodilo. Ja ću poći od pitanja da li REKOM treba da se bavi kontekstom u kojem su počinjeni zločini. Odmah ću se opredijeliti u smislu da je to po meni vrlo poželjno. Ne samo da se treba baviti kontekstom kao nečim što je pogodovalo zahvatanju vrlo široke populacije, koja je prihvatala zločin kao sredstvo rešavanja problema promjena u dotadašnjoj zajedničkoj državi, pa do njenog raspada, već i kontekstom koji je poželjno što bolje upoznati da bi se na osnovu toga izvukli zaključci i preporuke za budućnost koja će nam, ako budemo imali dovoljno sreće, ponovo biti u manjoj ili većoj mjeri nego ranije zajednička. Inicijativa koju će zastupati REKOM zahtijeva snažnu podršku javnosti, jer ovome će morati da donose odluke, neki naši donosioci odluka, ali oni će se prije svega, to su političari, oni će se prije svega voditi javnim mnjenjem o tome šta misli javnost i čini mi se da u tom kontekstu REKOM mora jako puno raditi sa javnošću i mora javnost uvjeriti u ono šta su ciljevi jedne ovakve inicijative. Za mene se dilema postavlja šta ako naše vlasti, koje i ovo što su radile pod pritiskom i nevoljno, ne budu za ovu komisiju u krajnjem slučaju. Ja mislim da ona treba da se formira uprkos tome. Dakle, čak i ako na kraju krajeva, na kraju svega, a ja sam zato da se i nevladin sektor i mediji, dakle čitavo društvo na nacionalnom planu i regionalnom planu angažuju da se izvrši pritisak tako da nemaju kud nego da to prihvate. Ali ako ne prihvate, mislim da je važno da se ona formira. Da se iskoristi ono što je danas postalo dominantno opredeljenje građana, pa onda i političkih elita, to je taj integracioni proces, da bi se mi konačno suočili sa istinom kao preduslovom za odgovornost i za pomirenje na ovim prostorima. Jedan od ciljeva REKOM-a, po mom mišljenju, trebao bi da bude skidanje oreola heroja na nacionalnim nivoima zločincima, koji su slavljeni i hvaljeni u svojim sredinama. Ono što su sada, recimo, činjenice jeste da Srbija ne želi participirati u bilo kojoj inicijativi, zvaničnoj inicijativi u kojoj se nalaze državni predstavnici međunarodno priznatog Kosova.
I da li će takav pristup Srbije moći možda da bude i reflektovan i na slučaj Bosne i Hercegovine, pa i Bosna i Hercegovina će biti blokirana u donošenju recimo takve odluke u pristupanju tom dijelu. Znači to je nešto o čemu svakako treba razmišljati.